Timnas Indonesia melakoni latihan perdana dengan kekuatan penuh di Stadion Madia GBK Jakarta Selasa petang sebagai persiapan menghadapi Timnas Jepang pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seluruh pemain termasuk Kevin Dix sudah hadir di Jakarta untuk mengikuti latihan ini. STY tak ingin skuad Garuda lengah untuk menghadapi Samurai Biru. STY meminta anak asuhnya untuk fokus dan menaikkan mental dan mengantisipasi permainan cerdik tim Samurai Biru pada laga yang akan dihelat Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Senada dengan Justin Hubner yang menilai timnas Jepang patut diwaspadai mengingat anak asuh Hajime Moriyasu merupakan tim dengan ranking FIFA di Asia yang cukup baik. 우리 조에서는 일본이 가장 좋은 팀이고 다시 한번 얘기하죠. 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이고 워낙 일본은 뭐 오래전부터 모리야스 감독이 팀을 잘 만들어왔고 조직력 또한 가장 좋은 팀이 하기 때문에 우리는 그게 잘 대처해야 될 것이고 얼만큼 우리가 잘 준비할 것에 따라서 경기 결과는 알 수 없지 않겠느냐 그게 내 생각이다. I played in the Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. Sementara itu, tim Samurai Biru juga telah melakoni latihan di lapangan A Senayan, Jakarta pada Senin petang. Timnas Jepang diperkuat 6 pemain, yakni Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Joel Fujita, Hiroki Sekine, Kota Takai, dan penjaga gawang Korsei Tani. Namun dipastikan dalam 2 hari pemain yang berlaga di Eropa akan tiba di Indonesia, mengingat keduanya akan berlaga pada 15 November 2024 di Gelora Bung Karno. Rini Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.